Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Meanwhile, on the mainland, Thomas was having an adventure. Look at that big building over there. I wonder what that factory makes. Oh, did you see the color of those houses? Bright blue. Nobody on Sodor would paint their... Minul LOL, nanti di pasar malam jangan minta apa-apa loh. Mpok naikin aja ya. Dua wahana kek, berapa wahana kek? Oke po, Ayo gak bakal minta apa-apa kok. Wah, ada Thomas. Mau pada kemana nih? Yuk naik Thomas aja yuk. Thomas mau ke pasar malam yuk. Naik Thomas aja yuk. Wah, kebeneran. Kita juga ke pasar malam, kita naik ya Thomas. Ya udah naik deh. Udah siap belum? Yuk kita jalan. Dadah, dadah. Wah, enak juga ini naik Thomas, jadi cepet nih, dikit lagi sampai kita mau ke pasar malam. Iya, enak juga. Ya. Sampai di pasar malam. Yeay. Udah deh, sono pada naik, tapi jangan banyak-banyak ya.